Swastiastu. Dijon ni para cerik-cerik yang jauh yang sing ada ngena pasti yo bermain ape. Ni tu dah lewat. Megos ning cening bagus. Saleh mau timpal cening Aji mai acah nomor 1, ori nomor 1. Memekal nomor 1. Pangnawang yang cening bahasa Bali, Satwa Bali. Mai jadi cening mas anu mau kumpul. Nah, nih beteko mai negak ni ajak onyo di negak cening jegek, cening bagus negak gini jak emek. Barang ori nama Satwa Pangnawang cening Satwa Bali, sastra Bali Pangnawang, bahasa Bali Pangnawang. Jadi meme kenuturan 1. Ane metegas siap selam. Nawang siap selam cening. Oh nawang anu bulon anu selam domadan siap selam. Nah jadi siap selam tu ngalah jadi pianak pepitu. Udah ngalah pianak ya siap selam pepitu. Ane paling jenik madan idoglagan. Nawang ake kone madan idoglagan yo kano madan idoglagan itu paling jenik itu. Kano yo sing ngalah bulu. Kampe yo sing mebulu, awak yo sing mebulu, do madan doglagan. Yani siap selam ajak panak-panak ni ya do sedino-dino ngalih maman ke idau tukat liu do mamahan itoh yo ngekeh mau mayo nyo gira sing tahu-tahu teko gulam gede gruduk gede kene tak sempanak yo tahu gitu pianak yo siap selama meme me dong tinggalin je langit gulam gede besada geruduk sinah lah karen hujan gitu mungkin panak yo siap selam lantas siap selamaan panak yo sajo do ning du gulam gede man kekenan jani mai mulai me ngalen me mulai gitu panak-panak ni nyidang sing mulai besap kan hujannya jadi lan ngajan-ngajanannya nepuk ada kubu itu ragoannya medes ngajan-ngajanan yo ajak panak ni sakit nepuknya ning nepukan yo kubu itu pono jero sane nuenan kubu gitu pede yo siap selam Icen titiang medunungan Riki suwereh hujan kal balas teko tiang dan nyidang mulai pada dalam tiang panak tiang hujanan su lantasan saget miong luwo madan men ku tu nyening na jauhnya madan men ku siap selam ujang ibu mai siap selam hujan balas cang ita ngalih mamahan hujan balas teko Bang cang mau dulu di panak-panak cang ke dalam cang panak-panak cang kena hujan. Oh, nah, mai. Gitu ya main kuoknya nih mai. Ke tengah mai kau mah wakene gitu sambil ya kedek. Mai bajani ragokal mama gitu buat yo siap main kuok. Man ragokal mama jani. Nah ditu medam ditu di sisen kawan ditu medam. Des itu anget coba dia minggu barantasan gitu sing ngidang ya sirup ya siap selam nyap bikin panak nih barantas gitu tipe di ngeh ya men kuok ngeremuk ajak panak nih gitu ya minggu cening panak meme yang pedang ngajani iragokal masak besar makan besar suwere ado siap selemani ngajak anak yo pepitu tuh bakal jak pesta gitu berarti yo emeku ajak panak nih saut panak nih mau garang iyo jang bang kampet nih me iyo jang bang kibol neme gitu ya panak nemen ku sing dadi uyut dingahan yen kan siap selam ya pulas nitu bang ya pulas malu rantasannya garapnya uyut ngil malu nengil
body ngeh aja isiap selam bawa yo ke ngarap ini lantas ngengalan yo isiap selam nulun panak nih do nyen cening panak nih lah bangun ning bangun ik mengku kan nagih ngamah rago jalan jani mule sebenang masih namo maluan makebar meme kan nyudog durit gitu nyen siap selam orahan panak yo nana menah gitu yo panak siap selam das makepor balanda seko besi panak siap selam dur ketaswa gitu dingeh kemen ku ya apa tolong siap selam dan timol yang makaplog lah dan tahu begitu saut yo atas gitu syur ketaswa ya apa tolong siap selam dan tieng yang makaplog ajak don tahu gitu besaut yo siap selam nyening balandasan gitu boonyang bersiap selam panak siap selam betul jadi mekebar ngeliwatin pukat nyidang balandasan gitu nu dasan siap selam ajak anak yo paling jenik madane doglagan peh ngah hatin yo siap selam kal ngutang panak ne budi ajak mekebar sing ngidang ya sing lah kamped sing mebulu nang kamped yo gitu nyen cening jadi tutur na panak yo cening doglagan gitu ya mas tutur ajak panak yo nyening cening bagus cening jegek dengan persatuan meme gitu nyen bener-bener nyen cening nyen ngabor rago dini sakit japlok anagih ken imengku orang dewek ceningan nu cenik tonen mabulu sinah gede ajak benet pahit itu bade ongkon nyen men ku embohen panganti gede maro ditu jalan bencang men ku gitu bade nyen ajak men ku balantas gitu jadi ngoyong dini cening malu meme kalem mule pur kataswa gitu dasar ya apa dong siap selam nengil apa tolong siap selam nengil yang anu siap selam ning pasti subuh pulang jadi ngintip pemain kuo ngintip ada ngadeng tepuk pedas itu hilang yo siap selam tepuk doglagan kan itu ngoyong padah pulang tuni lah dia ketaswa totonan tu makebar totonan panak najak siap selam lah dia tu lo ku wake ajak siap selam deh yang main kuok gitu deh yang main kuok balantasan gitu engken sing me ne subuh idoglagan tu engken tungkennya caplok garap aja onyo nen malu mengku tiang nu ceni dan sing tiang mau bulu buat ya idoglagan aja mengku nyak mengku jani ubuhan tiang pangkele pang tiang gede pang tiang pisu bulu maro ya jalan yang kenen tiangnya ben tiang ajak gede tiangnya gitu yo idoglagan eko dayo balandasan gitu jadi nyak ya mengku ubuhan yo tekapin no idoglagan aja keranjang gede supodas terus sedino bang ama sewai-wai bang ama painga lengen yo gede sing sabar yo ikene mengku anu kel ngamah yo ikene idoglagan gelisan satu engal gede yo bane idoglagan mau bulu bok kampet yo masih bok bulu ni subak kebah subak gede subak moko yo idoglagan oh mengku dasan nah jani ai subah gede ubo wake jani dina jani ke lama wake ke caplok ke garap wake ajak panak-panak wake gitu buat yo imeng kuo ajak idoglagan nah hen subah keto ya meng kuo kal ngetang tiang kal harap tiang jani ada pengide tiang pangbihin tiang benjalan ben tiang ajak gede tiang gitu yo ianu idoglagan ni ko dayo be kebar
pendit yang ping telu. Nyak masih men kuo percaya ke munyin yo dogla kan. Kebaran yo anu dogla kan. Bur. Bur. Bur gitu. Nanti panglu langsung nambung dogla kan medurah ya di batu nih. Ya, ken tuh dogla kan. Mekebar dogla kan. Dengan tepu ya metinggal di luar waktu ngengalan men kuok nyagak kan ya dogla kan sahaso nyagrek dogla kan ngengalan dogla kok kecos tur nambung ya meduwur ya dipunyan kayune men kuok gigine konge men kuok tegor batu ditu belantasan dogla kan yang ngigal ngak ngi gigin kuok punga tegor batu ke chú yo mungkin nih yang ngejek ya dogla kan ngik gigin kuo punga tegor batu gitu dor sahaso yo namung mekebar mulih nih lasyo lantasan yo mulih nih ngelacur gitu nyen satuan nyen isiap selam ning cening pangnawang suba cening resep ke satuan meme siap selam yang bertegas sini ini meme nyelasan kan cening tegas perito isiap selam kan irago mejayo corah cara imeng ku nulungin timpan sing ikhlas nagih balasan apa yo kalau nama isiap selam gitu nyen penadene ponge gigene sinah bayo yen saro siap selam yo keni bayo ken yo mapina pangidang yo nyelamatan dewe nyelamatan ibu kang selamat diajak keluargane nah amudo gen nyening anu satwa isiap selam ini pangerti ben mani ben dumunen ben lali mainnya nah acah nemen satwa anu len-lenan tutur satwa anu len-lenan melalui takonan meme cuma nawangnya cerita siap selame yang benawang anu paneme mensing ongkon yo masih nyatuang siap selam upar badani yang makin Badung Singapura Silang Langkung Ampura Om Santi